leaders kugira ngo ubwenge burenze ubw'abayobozi ndetse n'abategeka b'isi should be discerned to the world. maze noneho busakare hose muri iyi si. And so we need to make use of this privilege this time. ubw'ibyo rero aya mahirwe adasanzwe nge nawe dukwiriye kuyakoresha. Listen, church. munyumve toro ry'Imana. The watcher had declared umurinzi yaravuze ati that chop down the tree muce igiti mugishyire hasi and destroy it. maze noneho mukirandure mugitsinde. And then the watcher gave further instructions to say ahangaha rero nanone yatanze itegeko y'umurinzi that a stamp should be left yuko hakwiriye gushyirwaho ikimenyetso until after 7 times. maze noneho ibihe 70 kuri 70. And so after the wise men had failed, Daniel was called in. ahangaha rero gihe izi ncabwenge zose zari zananiwe Daniel yarahamagawe. And he interpreted the dream correctly. maze noneho asobanura izi nzozi uko ziri. You and I need to stand in the position of Daniel today. Yewe nawe dukwiriye guhagarara mu mwanya Daniel yarahagazemo. To be able to disseminate the message of wisdom to the foolishly called wise men in this world. kugira ngo tubashe kwamamaza ndetse no gusakaza ubutumwa bwiza ku bategeka b'isi. Is it your desire to take part or to participate in this message? ese hari waba ufite ubushake bwo kugira ngo nawe winjire muri iki gikorwa? Nebuchadnezzar was told, maze Nebukadinezari arabwirwa ati according to the very message of the watcher, binyuze muri ubutumwa uyu murinzi yari yatanze. from verse 17, duhereye ku murongo wa 17, it says this decision is by the decree of the watchers and the sentence by the word of the holy ones, in order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, gives it to whomever he will, and sets over it the lowest of men. bitewe nuko hari busobanuro butandukanye. There's a variation of verses here. ahangaha imirongo ntago bayikurikije ukwiri. Okay, the Bible says ariko biri yavuga ngo that the watcher had said that this decision has been a decree of the watchers. maze noneho umurinzi aravuga ngo iri tegeko ryatanzwe n'umurinzi ukomeye. And the sentence that I've just declared to you has been declared by the Holy One. maze noneho avuga yuko itegeko ryatanzwe n'uwera ukomeye. So Nebuchadnezzar was used to giving decrees. ahangaha rero Nebukadinezari yarakoreshejwe kugira ngo atange itegeko. But the watcher here tells him that there is a watcher of watchers who was able to give the greatest decree against his kingdom. maze noneho umurinzi nawe avuga yuko hari undi murinzi ukomeye kuri we watanze itegeko rikomeye. That he should know that it was the Most High who rules in the kingdoms of men. maze noneho abwirwa neza yuko ukomeye kuruta bose ari we uyoboye ubwami bwose bw'isi. It was not for the first time that Nebuchadnezzar got the message of the greatness of God. ahangaha Nebukadinezari yeretswe gukomera kw'Imana. It was not for the first time that he was enabled to understand that the God of heaven was above everything else and anyone else in the world. ntago bwari ubwa mbere Nebukadinezari yumvishe ko Imana ikomeye ndetse kurusha n'abami n'abategeka bose b'isi. And so Nebuchadnezzar was given the message. ahangaha Nebukadinezari yahawe ubutumwa bw'ingenzi. But is it that he took heed to the message? ahari se yaba ubutumwa yarabwakiriye neza? So Daniel interpreted the dream. ahangaha rero Daniyeli yasobanuye izi nzozi From verses 20 to 22. ahangaha duhereye ku murongo wa 20 kugeza 22. He says, that tree that you saw is you. maze noneho Daniyeli aravuga ati mwami icyo giti wabonye ni wowe. So from that time, he was filled with fright. He was afraid. He became humble. maze noneho aho ngaho Nebukadinezari amaze kubyirwa ibyo ngibyo agira ubwoba maze yicisha bugufi. At first he understood that there was truth in the interpretation. maze noneho asobanukirwa neza yuko hari ukuri muri ubu busobanuro. In that the wise men of his kingdom, no one among them was able to interpret it. maze noneho amenye neza yuko muri babakonikoni ndetse n'abanyabwenge bo mu gihugu cye nta n'umwe abashije gusobanura izi nzozi. Even from the way that he pleaded with Daniel,
ndetse yagendaga akomeza kwinginga Daniel. It shows that he knew, he believed that what Daniel was to say was the truth. Maze noneho akomeza kugenda yinginga Daniel kandi neza asobanukirwa neza yuko ibyo Daniel amubwira ukuri. And so Daniel told him, maze Daniel amubwira ati, from verse 27, duhere ku murongo wa 27, he said, I plead with you, break off your sins by righteousness. Maze noneho arangije abwira Daniel ati, ndakwinginze. He said, break off your sins. Break off your sins by righteousness. Maze aravuga ngo ibyaha byanjye ubitwikirize gukiranuka kwawe. So he says, break off your iniquities also by showing mercy to the poor. Maze noneho arabwirwa ngo gukiranirwa kwawe kandi ubutwikirize gufasha abakene. Perhaps there may be a lengthening of your prosperity. Maze Daniel amubwira ngo ahari wenda ukurama kwawe kwakwiyongera. So Daniel was given the right decision that he was supposed to undertake. Maze noneho ahangaha Daniel ahabwa umwanzuro mwiza yakagombye kuba yarafashe. A solution of repentance. Maze noneho Nebukadinezari abwirwa neza ko akwiriye kwihana. But then, ariko icyo gihe, after the Bible says from verses 29 to 33, Bibiliya iratubwira ku murongo waho 29 kugeza 33. It says at the end of the 12 months he was walking about the royal palace of Babylon. Maze noneho ngo mu mezi 12 yakurikiyeho yagendagendaga mu ngoro ya Babuloni. The king spoke saying, is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty? Maze yagendagendaga aho ngaho mu ngoro ye aravuga ati ngiyi Babuloni ikomeye niyubakiye n'amaboko yanjye ndetse n'imbaraga zanjye. At first, no, he took it that the interpretation given by Daniel was serious. Maze noneho ubusobanuro yahawe na Daniel abufata neza cyane. But then days elapsed. Maze noneho iminsi igenda ishira. Months elapsed. Maze noneho amezi menshi agenda ashira. Then he said, no, I think it will not happen. Maze akagenda yivugisha ati ntago bizabaho. So he forgot about what Daniel had instructed him to do. Maze noneho Nebukadinezari yibagirwa ibyo Daniel yamubwiye gukora. Daniel had pleaded with him to repent. Maze Daniel yari yaramwingingiye kugira ngo yihane. To follow righteousness. Maze akurikize gukiranuka. But he did not take the message seriously. Ariko ubutumwa yabufashe micunda na minagano. By human nature, many times we tend to behave like that. Ndetse natwe nk'abantu akenshi hari igihe twitwara dutyo. When we come to church after listening to some message or after maybe a Bible study or a sermon, akenshi hari igihe tuza ku rusengero tukumva ibyigisho ibibwirizwa bikadufasha. We take it that the message really is applicable to me personally. Maze ukibwira uti ubutumwa ni bwiza cyane ni ingenzi kandi bwamfashije. But after some time we draw back. Ariko uko ibihe bigenda biha ibindi dusubira inyuma. So Nebuchadnezzar forgot that the watcher of watchers was still watching him. Maze noneho Nebukadinezari yibagirwa yuko umurinzi w'abarinzi amuhanze ijisho. So listen church. Munyumve toro ry'Imana. Someone somewhere is watching. Ahantu runaka hari uguhanza ijisho. Do not forget all the time that there is someone somewhere who is watching you. Ntukibagirwa yuko hari umuntu ukureba. Do not forget that there is someone somewhere who is concerned with your conduct. Nanone ntiwirengagiza yuko hari uwitaye ku myitwarire yawe. So the dream got fulfilled after 12 months. Nanone izi nzozi zasohoye mu gihe cy'amezi 12. He said, is this not great Babylon that I have built? Maze aravuga ati ese hari isi Babuloni ikomeye njye ubwanjye niyubakiye. For the majesty of my name. Kandi izina ryanjye nkaryogeza. You know, Babylon was a great empire then. Yibuke neza yuko Babuloni yari ubwami bukomeye cyane. It was the superpower at that time. Bwari ubwami bukomeye muri icyo gihe. So he said, it is not great Babylon that I built. Maze aribwira ati ese hari isi Babuloni ikomeye njye ubwanjye niyubakiye n'amaboko yanjye. In many ways, a lot of us behave like this. Natwe hari igihe twitwaye gutyo. We tend to glorify ourselves.
tugerageza kwiha ikuzo tudakwiriye instead of giving the glory to God. maze tukiha ikuzo mu gihe cyo kuriha Imana. After achieving something, maze twagira ibyo tugeraho muri ubuzima, we tend to praise ourselves. maze tukiyogeza. This not me was done this. Asa hari yo sinjewe wageze kuri iki ngiki. So Nebuchadnezzar had forgotten the counsel that Daniel had given him. Ahangaha Nebukadinezari yibagiwe inama yahawe na Daniel. So this is not great Babylon that I have built. Sahari si Babyloni ikomeye niyubakiye. That's the kind of language we hear in the world from politicians. Ururimi dukoresha mu nyapolitike tukarwumvamo. When politicians go campaigning, maze igihe abanyapolitike bagiye kwiyamamaza, they would always say I. maze bakiyogeza. I, me, jewe, me, I'm able to do this. Jewe kingiki ndagishoboye nzagikora. Me, I'm able to do this. Jewe kinagikora rwose. But the children of God should always glorify the Creator. Ariko abana b'Imana igihe cyose dukwiriye kogeza Imana yacu. So he forgot that it was God who had enabled him to build the empire. Maze yibagirwa yuko Imana ariyo yamushoboze kubaka. From Patriarchs and Prophets, page 536. Abakurambere n'abahanuzi. Prophets and Kings, rather. Ni mubami n'abahanuzi murambabarira. It says the history of nations speaks to us today. Amateka y'ibihugu aravugana natwe muri iyi minsi. To every nation and to every individual, God has assigned a place in his great plan. Muri buri shyanga Imana ihashaka umugambi wayo. Today, men and nations are being tested by the plummet of the hand of him who makes no mistake. Nanone abagore ndetse n'abagabo barageragezwa n'ukuboko kw'Imana kwandika kudasobwa. All are by their own choice deciding their destiny. Ariko nanone buri umwe wese agenda yihitiramo icyerekezo cye. And God is overruling all for the accomplishment of his purpose. Kandi nanone Imana ikabishaka yuko basoza umugambi wayo. The prophecies which the great I Am has given in his word, ubuhanuzi ukomeye yatanze binyuze mu ijambo rye, uniting link after link in the chain of events, maze nanone ibihe ku bindi ibintu bikagenda byongekanye, from eternity past into eternity in the future, guturuka mu mpitagihe kugeza ku hazaza. Tell us where we are today in the procession of the ages. Hatubwira uko duhagaze muri iyi minsi binyuze mu buryo bwa mwuka wera. When we read from should be Jeremiah 29 verse 30. Turuze gusoma Yeremiya 29 umurongo wa 30. I've misplaced the text. Hari umurongo na ushize aho dakwiriye kuba. I've misplaced the text. Or should be Ezekiel. Akagombye kuba Ezekiel. The Bible says that it was God's arrangement. Bibiri tubwira neza yuko wari gahunda y'Imana to bring up Nebuchadnezzar kugira ngo igaragaze Nebukadinezari through his dealings with Israel. Maze noneho ikamwerekana kugira ngo ibashe kwerekana uko ikwiriye kumerana na Israeli. Okay. Ezekiel chapter 29. Ni Ezekiel 29. Okay, from verses 18 turubuze guhera ku murongo wa 18 to 20. Tugeze kuri 20. You can read for yourselves. Reka mpasome. So the Bible says that
God had strengthened the hand of Nebuchadnezzar avuga neza yuko Imana yakomeje ukuboko kwa Nebukadinezari in order to suppress the powers of the Egyptians and the Israelites. kugira ngo kurenge ukuboko kw'Abisirayeli ndetse n'Abanyegiputa. But then Nebuchadnezzar did not know that it was God who had strengthened his hand. Ariko Nebukadinezari ntabwo yasobanukiwe neza yuko Imana ariyo yakomeje ingoma ye. He turned into being boastful. Maze noneho atangira kwiyemera ubwe. So we should always remember dukwiriye guhora tuzirikana that the grace period that God gives yuko ibihe bikomeye Imana itanze cannot be discerned by us as individuals. Dakwiriye gusobanukirwa natwe uko twishakiye. Nebuchadnezzar was given the grace period of 1 year. Ahangaha rero Nebukadinezari yahawe igihe cyose cy'umwaka. From the time that the message was given, kuva igihe yaherewe ubutumwa, to the time that the message came to be fulfilled, kugeza ubwo ubutumwa bwasohoye, it took the whole year. Byatwaye umwaka wose w'inyongezo. It is possible that you and I are also living in our grace period. Nanone nge nawe dushobora kuba turiho mu gihe cy'inyongera. It could be that the tree of your life could have been cut 2 years ago. Hari byashoboka yuko igiti cyawe cy'ubuzima cyakagombye kuba cyaraciwe imyaka 2 ishize. Maybe 5 years ago your life should have come to an end. Hari imyaka 5 ishize ubuzima bwawe bwakagombye kuba bwaragaze kwiherera. But God decided to give you a gracious period. Ariko Imana yaguhaye igihe cy'inyongera. That you should reach the very stage of true repentance. Kugira ngo bashe kugera ku rugero rwo kwihana nyakuri. But how is your position today? Ariko se hari uhagaze ute mu byamwuka mu? Do you also reflect that kind of spirit of Nebuchadnezzar? Ese hari nawe ugaragaza umwuka nk'uwo Nebukadinezari yari afite? There are some people, Adventists. Yego rwose abadiventisti. Adventist men. Hari abadiventisti who behave like Nebuchadnezzar. Bitwara nka Nebukadinezari. In their homes, mu ngo zabo, their wives have little voice. Nanone abagore babo bakaba badafitanye nabo umutekano. When it comes to decision making, igihe biturutse nanone ku gufata umwanzuro, they say, me. Baravuga bati, the Bible says that the man is the head of the wife. Baravuga bati umugabo n'umutwe w'itorero. And so their life is that of commanding. Nanone rero ubuzima bwabo bukaba ubwo gutwaza aburugo rwe igitugu. Unfortunately, that is against the arrangement of heaven. Ikibabaje rero ntabwo ibyo ngibyo bikurikije ubushake bw'ijuru. There are women who got the spirit of Nebuchadnezzar. Nanone hari abagore bafite uwo mwuka nk'uwa Nebukadinezari. I had come across such a woman in Africa. I remember one woman. Igihe nari muri Afrika rero nabonye umugore umeze atyo. Who they suppressed the powers or the role of the husband in the home. Maze noneho mu rugo umugabo we akaba atamuvugiramo. She would say that I command him what to do. He can't command. Maze akavuga ati ngiye mu rugo mutegeka icyo akwiriye gukora ntabwo ashobora kuntegeka. But when you meet them at church, ariko igihe uhuye nawe mu rusengero, they would say isabato nziza. Aravuga ati isabato nziza. Showing that they are humble people. Maze bakakwereka yuko ari abantu bicisha bugufi. Yet they are not. Ariko batari bo. There are children who are little Nebuchadnezzars. Hari n'abana bitwara nka Nebukadinezari. They got that spirit of Nebuchadnezzar. Bafite wa mwuka wari muri Nebukadinezari. When they are advised, they will say no. Igihe bahawe inama aravuga ati oya. And they tell their friends. Maze bakabwira inshuti zabo. That you know me. Maze akavuga ati ngewe. Even my parents don't control me. Ndetse n'ababyeyi banjye ntabwo bashobora kuntegeka. They are not able to give me direct. Ntabwo bashobora kumpa amategeko. The spirit of Nebuchadnezzar. Umwuka wa Nebukadinezari. But from time to time they are reading the Bible. Ariko buri gihe bakagenda bisomera Bibiliya. And they are singing in the church that they are heading to heaven. Bakaba baririmba mu rusengero bavuga yuko bagana mu ijuru. There are people with the spirit of Nebuchadnezzar. Hari abantu bafite uriya mwuka wa Nebukadinezari. That they forget that the watcher of watchers watches them. Maze bakibagirwa yuko umurinzi w'abarinzi abahanze amaso. They do certain things in secret. Hari ibintu bakorera mu rwihisho. And they say that no one sees us. Maze bakavuga ati ntawe utureba. No one sees me. Ntawe utureba, ntawe undeba. But they forget that someone somewhere is watching them. Nabo bakibagirwa yuko ahantu runaka hari umuntu ubareberera. Are you such kind of person? Ese hari waba uri uwo muntu? Are you like Nebuchadnezzar? Waba umeze nka Nebukadinezari? Where do you fall? Ese hari ni hehe ugwa? When God looks at you today,
igihe Imana ikwitegereje umunsi, where do you think he counts you? ese hari ushobora kuba ubarirwa hehe? When God inspects your heart, maze Imana igihe irondoye umutima wawe, what kind of love do you have? ese hari nuhere kwanga ufite? Some people have that kind of pretense love, hari abantu bafite urukundo rutari nyarwo. But listen today, ariko nimunyumve, your tree of life could be cut any time from now. uko kuri nangwa se urwo rukundo nyarwo rukwiriye guturuka uyu munsi. Your tree of life, maze cya giti cyawe cy'ubuzima, could be cut any time from now. maze kigacibwa rwose burundu. So remember that being among church leaders, being among those who are selected to serve in the church, mwibuke neza yuko kuba umwe mu bayobozi b'itorero, kuba umwe mu batowe, does not mean that God is happy, that God endorses your lifestyle. ntabwo ibyo bivuze yuko Imana ibikwishimiye igihe igenzuye imibereho yawe. Having served God in various positions in church for many years, ushobora kuba warakoreye Imana mu byiciro byinshi bitandukanye mu itorero, does not mean that God is happy with you. ariko ntabwo bivuze yuko Imana ikwishimiye. It is possible that as we are celebrating Pathfinder Day today, hari turimo twizihiza uyu munsi w'urubyiruko, it is possible that there's someone in Pathfinder uniform byashoboka hari yuko hari umuntu uri mu mpuzankano who's got the spirit of Nebuchadnezzar. ufite wa mwuka wa Nebukadinezari. He shows or she shows ariyerekana that she or he is a true Adventist. yuko ari umudiventisti w'umunsi wa karindwi nyawo. But when God looks at the heart, ariko igihe Imana igenzuye he umutima wawe sees the spirit of Nebuchadnezzar. akubona yuko ufite wa mutima wa mwuka uri muri Nebukadinezari. What is your position today? ese hari uhagaze ute? From Lamentations chapter 3 verse 40, mu maganya ya Yeremiya igice cyaho cya 3 ku murongo wa 14, that's our last verse. nguyu murongo wa nyuma tugiye gusoma. Lamentations chapter 3 verse 40. ahangaha ni mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya igice cya 3 ku murongo wa 40. I will read this one. ndibuze kuwusoma. Lamentations 3 verse 40. maganya ya Yeremiya igice cyaho cya 3 ku murongo wa 40. The Bible says, Bibiliya iravuga iti, let us search out and examine our ways and return back to the Lord. aravuga ngo dutekereze inzira zacu tuzigenzure tubone kugarukira Uwiteka. The Bible says, Bibiliya iravuga iti, the Spirit, speaks through Jeremiah. yuko umwuka yavugiye muri Yeremiya. He says, let us search ourselves reka twigenzure and make corrections. maze tubashe kwikosora. You and I should stop being proud for nothing. yewe nawe dukwiriye guhagarika kwirata kandi ntacyo turi cyo. You're having prospered in different ways. hari wenda ushobora kuba wibona mu buryo bwinshi butandukanye. Does not mean that you are good before God. ariko nanone kubukorera Imana mu buryo bwinshi ntabwo bivuze yuko uri mwiza imbere yayo. Search yourself igenzure, winire and repent. maze wisuzume wihane. Then we may find grace before God. maze ubashe kubona ubuntu imbere y'Imana. My being able to preach does not mean that I'm good before God. kuba nshobora kubwiriza ntabwo bivuze yuko ndi mwiza imbere y'Imana. But God calls me at the same time. ariko nanjye ubu ngubu Imana irimo irampamagara. He calls upon me also to make corrections. maze ikampamagarira kugira ngo nanjye ngire ibyo mpindura. What is the choice? ese hari amahitamo yawe ni ayahe muri uyu mwanya? May the Lord bless us through His word. Imana duhere umugisha twese hamwe mu ijambo ryayo. reka twese tuzahagaze dusoze indirimbo ya 22. Mwami umugisha wawe uhera bose ubusa ndakwinginga ntumpite none
bwago se ari kumbabariye umbire ngo ndataharugusa niba natinze mu byaha nkubabaza cyane niba ngoswe n'isi uri kurego rwose umbire ngo ndataharugusa mumiteho mugawe rani umuri mumwe unyemeza uhamya Yesu ngiribi mumuriza umbire ngo ndataharugusa. Kama dusenge. Reka tugushime tugimbaza mutanga ubugingo bwongeye gutunda kutubana tuba tugeze mu masaha tugihumeka ubwo n'uburinzi bakomeje kutugira no kutubana izina ryawe cyubahiro waturanze tubana hari abatabashije kugera muri amasaha agihumeka hari abatabashije no kugera hano ariko twebwe mwebwe kwemera ko tugaruka muri inzu yawe twemeye ko umwuka w'abazima izina ryawe cyubahiro ngano ngiye gukorera nkweretse arwaye mutara umwetse hirya no hino nkweretse aho janti yaryamye muramike iganza cyawe bwiza uramuzi kuruta uko tumuzi ngano ngiye gukorera muramike iganza cyawe gikiza umutere ishinga ataryana nahaguruka kuri kiriya gitanda we n'abandi barwayi bose turashaka mu mazina ryawe ngano ngiye gukorera ukomeze twiyoborere muri uyu munsi waturinze uratubana tukaba twijeje no mu masaha tugihumeka ibyo byose tubigusabye tubyizeye ngaho ukomeze wiyobere kwa aya manywa ukomeze uturinde kandi tubane ibyo byose tubigusabye tubyizeye ko uduhera ubuntu mu izina rya Yesu.